إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Kada Allah rekne: O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati moje prema tebi i majci tvojoj, kada sam te Džibrilom pomogao, pa si s ljudima u Bešici i kao zreo muž razgovarao, i kada sam te pismenosti i mudrosti i Tevratu i Inđilu naučio, i kada si voljom mojom od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona voljom mojom postala ptica, i kada si voljom mojom od rođenja slijepa i gubavca iscijelio, i kada si voljom mojom mrtve dizao, i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni među njima koji nisu vjerovali povikali: ovo nije ništa drugo do prava vrađbina. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. I kada sam učenicima naredio: vjerujte u mene i poslanika moga, oni su odgovorili: vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi muslimani. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. A kada učenici rekoše: o Isa, sine Merjemin, može li nam gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? On reče: bojte se Allaha, ako ste vjernici. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Mi želimo, rekoše oni, da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio i da o njoj budemo svjedoci. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Isa, sin Merjemin, reče: o Allahu, gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu, da nam bude blagdan i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo tvoje, i nahrani nas, a ti si hranitelj najbolji. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه
أحدا من العالمين. Ja ću vam je spustiti, reče Allah, ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. A kada Allah rekne: O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima, prihvatite mene i majku moju kao dva Boga uz Allaha, on će reći: hvaljen neka si ti. Meni nije priličilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, ti to već znaš. Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta ti znaš. Samo ti jedini sve što je skriveno znaš. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Ja sam im samo ono govorio što si mi ti naredio. Klanjajte se Allahu i mome i svome gospodaru. I ja sam nad njima bdio dok sam među njima bio. A kad si mi ti dušu uzeo, ti si ih jedini nadzirao. Ti nad svim bdiš. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ako ih kazniš, robovi su tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah će reći: ovo je dan u kome će iskrenima od koristi iskrenost njihova biti. Njima će džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, pripasti. Vječno i zauvijek će u njima ostati. Allah će zadovoljan njima biti, a i oni njim. To će veliki uspjeh biti. Lillahi mulku samavati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji i nad onim što je na njima. On sve može.